بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله. أراي مسيد جول بتدو بين غوتوبة إذا يت الله سبحانه وتعالى hattir de yettu golmo no wawirde yettu golmo non fu sidum feƴƴi duwano den nelaɗo men muhammadu sallallahu alaihi wasallam on neliraɗo yurmede fileta gore neliraɗo fiyoɓe ittu en eni ɓe keferuɓe naɓaɓe gumɗinal eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala on waɗu en yimɓe jokkuɓe lawol fewal allahumma amin. hayso ɗum ɗo heli ɗen wayno ɗo ɗen isaji annabaɓe nogay e jowo janta ɓen ka alquran aray hari en jantike gissa baba adama alayhi salam e gissa annabi idrisa alayhi salam e gissa annabi nuhu alayhi salam e gissa annabi ibrahim alayhi salam e gissa annabi hud alayhi salam e gissa annabi salih alayhi salam wona noon gissa annabi ibrahim alayhi salam. haray hande ko wonɗen jantade ɗo bi idnillahi ta'ala ko alda wo e junnugol moƴƴa ko gissa annabi lut alayhi salam. haray no miɗo andintina ɗo gissa annabi lut alayhi salam no jogodiri moƴƴa e gissa annabi ibrahim alayhi salam nde tawde ko ɓe ɓiɗɗo koto maɓɓe ko ɗum woni annabi lut alayhi salam ko geɗal kotiraɓe annabi ibrahim alayhi salam ɓe fof ko ɓiɓe hajar ɗum woni ka haqiqa. donc haray ko gissa on annabajo ɗo wonɗen ƴettude hande ko alda wo e junnugol bidnillahi taala. haray annabi lut alayhi salam ko jibinande Irak woni ko ɓe jibina ko ɗon kadi woni ko ɓe janɗi nelede annabi ibrahim alayhi salam ko ɗum woni nelede bappa maɓɓe annabi ibrahim alayhi salam ko ɗum woni ko tawi ɓe. haray Allah waɗi ɓe tawa e jaɓuɓe gomɗinal ɓe gomɗini nelal annabi ibrahima alayhi salam. haray ɓawo ɗum feƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala on neli ɓe kamɓe annabi lutu kadi waɗi ɓe annabajo nelaɗo e mofte hertinaɗe kañum kadi no tawayi ko sembini nelal maɓɓe ngal sembinande annabi ibrahima alayhi salam ɓawo annabi ibrahima noddude e da'awa muɗum on ha heferaɓe waɗi ɓe kon bugagol ɓe nder yiite Allah on dandi ɓe bono yiite ngen ɓawoni kamɓe annabi ibrahima ɓe yalti ke yiite ɗon e ɓe sumali ɓe ƴetti ɓeygure maɓɓe nden ko jokkunoɓe wo ko annabi lutu alayhi salam e sonnajo maɓɓe mo ɓe wonduno e muɗum on ko ɓen ɗon tun jokki ɓe on tuma ɓe yalti Irak. ɓe wi no aya on ardi noon o qala inni muhadirun ila rabbi sayahdin. ɓe wi min haray dey min mi yahay mi feray mi yalta e ndi leydi ɗo mi yaha ka joomi an Allah fewnanmi. ɓawo ɗum ɓe immi tawi fewande maɓɓe fewndu on tuma ko baytil maqdis Palestine. haray ɓe iwri ton ɗen ɓe ari ha ɓe hewti baytil maqdis ɓe waɗi ɗon en da'awa maɓɓe on dumunne juutuɗo ɓe heɓi jama moƴƴa notiɗo ɓe on tuma Allah subhanahu wa ta'ala wahayni e maɓɓe yoɓe andin annabi lutu wonde ɓen ɗon kadi haray yo seeno waɗa da'awa maɓɓe on. Allah addi wahayon e annabi lutu alayhi salam andini ɓe kamɓe kadi ɓe woni annabajo on tuma kamɓe kadi ɓe nela e yimɓe hertinaɓe. haray ayeje ka qissa annabi lutu alayhi salam jantaɗum no ɗuuɗi ka alquran no ari e suratul araf, no ari e suratu hud, no ari e suratu shu'ara'i, no ari e suratu safat, no ari e suratu dhariyat, ko wona noon kadi no ari e suratu hud tigi e nokkeli go hewɗi kadi. en ƴetta e misal on ko Allah subhanahu wa ta'ala on daali jangga e ayeje ɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala on daali e suratu hud ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi ijlin hanid فما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم حليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون سيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ɗeɗo ayeje koye suratul hudi Allah jippini ɗeɗo haray ka sifagol qissa annabi ibrahim qissa annabi luto alayhi salam e annabi ibrahima ka jogodirande juutunde haray jonnon arten sarhugol ayeje ɗo sen daari ɗeɗo en taway annabi luto alayhi salam awɓe neleede ɓe ari ɓe yettini nelal ngal e yimɓe maɓɓe ɓen tayle ko honɗum kadi woni bonnere yimɓe maɓɓe ɓen tawi ko boneji ɓurɗi mawnude ɓe woni wadde ka hawre leydi ɗo yimɓe ɓe annabi lutu nela e muɗum ɓen ɗon no tawa e attiɓe waɗude ko wiyete kon alliwaq gorko e gorko yo yiidu e mbaldi kamɓe atti wadde ɗum ɗon ka hawre leydi ɗo ko ɗum waɗi si aya go wi ma sabakakum biha min ahadi min al alamin hay goto attaki on waɗude ɗum ɗo e nder tageefo ngo jonnon no tawa e boneji ɗi ɓe wonno wadde kadi hari kadi ɓe taƴay laawi ɓe sakkoto ɓe jatta ko yimɓe iwoɓe luumo ma yimɓe aynoɓe ma yimɓe seteɓe ko woni e wadde ɓe sakkoto ɓen ɗon kadi ɓe jatta ko ɓen ɗon jogii kon e jungo maɓɓe ɓe wara woɓɓe ɓe taƴa juuɗe woɓɓe boneji ɗin fotahe ɓe wadde alal haqiqa ka hore leydi ɗoɗe bon ko ɗum waɗi si no wi rayno ɗen noon daiman nde annabajo no nele haray no woodi hunde noddude e nelal annabajo neletake tawa hato jina nde nele wo tawa haray no hato jini joni noon annabi luto alayhi salam nelede maɓɓe taw ɓe yimɓe ɗo suttiɗi boneji ɗo ɓawoni annabi luto alayhi salam ari o noddi ɓe faade peewal subhanahu wa ta'ala o noddi ɓe ha tawi hay hunde waɗata ha ɓe noto hino ayeji ɗen no ari ɗo e suratu shu'ara Allah dali kadhabat qawmu lutin al mursalin idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna dhukurana min al alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun qalu la in lam tantahi ya lut latakunanna min al mukhrajin قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم دي آية جدو كو سورة الشعراء يوني دي دو كو وي هون ko wonde yimɓe annabi lutu ɓen ɓe yeddino nelaɗo e maɓɓe ɗum ko annabi lutu alayhi salam ɓe yeddino mo ɓe jaɓalimo gomɗinde tuma nde honde tuma nde annabajo on arno wi'iɓe o arno o wiɓe haray ko miɗo nodda on faade yo on hulu Allah e onon on hulata Allah mi noddi on faade yo on hulu Allah hule Allah accon ɗi piiji waɗugol ko boni min wonande on komi nelaɗo ɓanginay ɗo nelal ngal bi mana miɗo ari mi yettinani o nelal ngal mi laɓɓinani o reedu mi laaɓani o reedu e hoore ɗum kadi mi landaki on joddi e hoore yettingol nelal ngal o wi mi landaki on joddi e hoore yettingol nelal ngal komi fi mi fewni on yoɓelan ɗum ala ton so on huli Allah on waɗi ko Allah landi on kon haray min hay hunde lutta ko on waɗana Allah haray min joddi andin ko Allah woni on tuma ɓe yeƴƴiti ɓe wimo hekan ɗa sikkuda wajoto men ɗo ɗe wasi a ɓuru men goɗɗum ɗa sikkuda wajoto men ɗo ɗe wasi ko an andinta men ko men jokki addani men awalette ɗe kambiranta men ɗen so tawi woni koye gonɗa wolde ɓe jaɓali few o waajiɓe ha o inni acce yo gorko aro gorko e mo acce taƴugol laawi acce waɗugol suguɗi piiji bonɗi ka hoore leydi moƴƴinire leydi ndi
hara ko diina mo inirɗon ni ɓe jaɓali ha ɓe menasi mo ɓe kambani mo ɓe inni ko ayo luuto si a accali min yaltinte ka leydi amen ɗo hara kadi ko a fanɗinaɗo on tuma o wi a milla ɗe golle mon ɗo komi añoɗo ɗe o girde maɓɓe ha o wajiɓe ɓe jaɓali no jangirnoɗe noon e ayeji arɗen ka suratul huudi dow to e ayeji arɗe e suratuji goo kadi ɓa o waji keɓe nokkugo o wiɓe onon mi heɓata hay e moɗon hay gorko goto fewuɗo ko jaɓananmi ɓe jaɓali tabiti e qissaji ɗin ɗum ko honto waɗi koye leydi ka wiyete yonanistan ɗon hande ko Grèce wona noddirede ɗum ko hakkude Turki e Grèce e suguɗe ɗilliyeji banno wallahu alam be sihati a woɓɓe no wi koye nder Jordanie ɗum wonno ka télé hedde ka yimɓe Thamud goɓɓe halkano ɗon kono ɓaawo e darde tarihaji e defte Qisasul Anbiya e defte sifiɗe fi leyɗe ka albala uji jani e ka kawakeji jani waɗi ka hor leydi ɗo ko qissaji ɗin ɓuuri e sappade ko Yonanistan ɗum ko Grèce bon haray on tuma o noddi ɓe ha ɓe jaɓali tawi noon no Allah jarri borta kanko annabi Luutu alayhi salam ko ɓiɓɓe rewɓe o marno woɓɓe no wimo marno ɓiɓɓe rewɓe jeeto kono ko tabite qissaji ɗin kon ko ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo Ibnu Kathir wi ka deftere makko bidatul albidaya wan nihaya ka deftere makko wiyeten albidaya wan nihaya ko jiwɓe ɗiɗo annabi Luutu marno amma e defte goo woɓɓe no wi marno ɓiɓɓe rewɓe jeeɗɗo Allah ko raɗmo ɓiɗɗo gorko kanko annabi Luutu alayhi salam joni noon o noddi ɓe ha jaɓali o girde maɓɓe ha o inni joni are jombon ɓe jiwɓe an ɗo o inni ha ulayi banati hunna atharu lakum ɓeɗo jiwɓe an ko ɓe ɓuuri o moƴƴande resugol girde maɓɓe ha ko seeɗa ɓe ni woni ko jaɓi gomɗinimo ko honɗum ɓen ɗon jaabi ɓeyni menen haaju amen ala e jiwɓe maɓe hiɗa andi ko men faala ko joni noon ɓawoni o girde maɓɓe ha o inni o hara miɗo heɓayno gorol mi yalta e hakkude mon wona en jeyda en andidira few mi yaltayno e ngol gorol moɗon ɗo mi yaha nokkugo o wi o awi ila rukunin shadid min hara miɗo heɓayno feere moɗon mi hunnanayno mi accintinnaynon ko jokkuɗon e hoore doole si wona ɗum mi yalta hakkude moɗon mi yaha nokkugo Allah subhanahu wa ta'ala jakano wiidemo wota hawju nde joni noon Allah immino e malaikaɓe fi arugol fi ko halka yimɓe wonɓe wadde ɓen ɗin boneji nde Allah imminnoɓe malaikaɓe ɓe rewno taw ko annabi Ibrahim ɓe ari ɓe rewi ko annabi Ibrahim ɓe innawa haray ko addimen ko yeetagol ma ko piiji ɗiɗi woni ko hewtini men ka maɗo go'o on ko andingol ma taho a neeɓi torade Allah fi yo Allah hokkore ɓiɗɗo a heɓay ɓiɗɗo o sonnajo maɗo o mo jiidanakima ha hande a yi'ali yiide ɓiɗɗo e jungo makko ko andingol ma wonde o sonnajo o heɓay ɓiɗɗo hadi sonnajo on no darino no jenditi o jali o inni o min kadi mi heɓay ɓiɗɗo e jaka min o muyana heɓugol ɓiɗɗo ɓe wi hihi o on hawoto e koddori e Allah on onon yimɓe suudu laaɓuɗo ahlal bayt on hawoto koddori e Allah on no foti on ɓiɗɗo on heɓay ɓiɗɗo on tuma sonnajo on welti karama ko ɓe gono wiye qissaji koko reedu sonnajo on waɗi kon ɗo law tagi o ko yeta ɗum ɗon kon ɗum woni saabu ɓe yi farilla maɓɓe on ɓe laaɓi ɗon tun Allah hokkori ɓe ɓiɗɗo donc haray ɗum ɗon ko qissa telen sengo ko annabi Ibrahim ɓe yeetimo kadi ɓe innawa haray e hoore ɗum kadi ko addi men ko yetagol ma wonde ɓe luutu nelaɓen e muɗum mo yimminnoɗa ɗo on ɓiɗɗo koto ma o ka o yehi ton o noddiɓe duuɓi ɓe jaɓali mo gomɗinde joni noon meɗa yaade saare ton min halkoya min wayalta saare nden e hoore maɓɓe annabi luutu wi awa annabi Ibrahima afwan ɓe wi ɓe inni awa ɓe inni andon no luutuno ton ɗen ɓe inni wota hulu menen meɗen ɓuuri andude fi makko luuto on ɗon min dandaymo kanko yimɓe makko gomɗinɓe jokkimo ɓe fof ɓe daɗay wota hulu fi maɓɓe malaikaɓe ɓen fiƴƴi ɓe yehi ha ɓe hewtoyi ko annabi luutu malaikaɓe ɓen wayli mbaadi bani adama sukaɓe fi ñiiɓingol hujja e hoore yimɓe annabi luutu ɓen Allahu on wayli malaikaɓe mbaadi sukaɓe ɓe ari ɓe hewti ɓe weeri ko annabi luutu alayhi salam annabi luutu no andi yimɓe wonɓe ɓen ka saare ɗon ko yimɓe bomɓe ko yimɓe bewɓe ko yimɓe waɗayɓe piiji bonɗi o wi o in accumi ɗaɓɓa kami suuɗa ɓe o ƴetti ɓe o naɓi ka nder kula dammi o inni on yaafoto somi werni on ka suudu an ɗo minen yimɓe wonɓe ɓen ka saare ɗo ko yimɓe bomɓe fayda hiɓe togani lan hay wernugol koɗo hara ko gorko ka saare ɗo si wona ɗum ɓe wirtaylan par ce que ɓe aray ɓe ɗaɓɓiramo bonidugol e makko hara nolle o ara ɗo min mi faala ka wirtade e makko o aray tawa ko wujjata ko innugol jaɓɓe yimɓe wonɓe ka saare ɗo fof ko ni way ɓe surratala joni noon haray komi tori on mi jeeji on haray acci mi wernoya on nokkugo o ƴetti hoɓɓe makko ɓen o naɓi o wattidi e nayi ɗin e dammi ɗin ka nder dingira ka walata ton o ini yaafe wonon ɗo ha ɓimmi
o anda ko malaika bon ɓeyni o sonnajo makko on noon jamfiiɗo mo wi'a ɗo luttidaɓe yaka lette na wonde ko wonnomo jamforde ko boni dugol e worɓe janamɓe ko ɗum ɗon ko hasha lillah sonnaɓe annabaɓe foppo hay goto ala waɗɗo zina sonnaɓe annabaɓe no ɓe didori goto jamfata ko modi mum lengon sengo ɗo donc haray ɓe jamfa imra'ata nuhin wa imra'ata lutin ko fa khanatahuma jantaɗo on ley to Allah daali imra'ata nuhin wa imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdayni min ibadina salihayni fa khanatahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'a wa qila dukhula an-nara ma ad-dakhilin ɓen ɗon jamfa ko fanda kan ɗon ko jamfagol mo ko da'awa ko wonugol hara no wontidi e hefera ɓen e gundo hara wontida e annabajon e ko laaɓi bon jon noon ɓe sonnajo makko on ko honnum waɗi ko immagol suuɗo yaha yeetoyo worɓe ɓen ka saare ɗon wiwgol awa modiran heeɓi hoɓɓe hara ko worɓe so tawi ɗon faala yahe jokkon ɓen ɗon kadi ndaron so on bonida e maɓɓe bon on tuma annabi luutu yiyoy tunde nde wotere ɓe worɓe no ara wiya ko honnum addi on kam women naniɗa heeɓi ɗo hoɓɓe wo ko ombo yeeti on wo ko ɓeygu ma yeetime wonde a heeɓi ɗo hoɓɓe worɓe donc haray meɗen ari jokkugol ɓen ɗon kay men joro e maɓɓe si ɓe jaɓali ko men wi ko on tuma annabi luutu wi naate hino ɓe alaka suutan ga ɓe naat ɓe yi'ali ɓe ɗaɓɓiti ɓe yi'ali on tuma ɓeyni honto ɓe woni annabi luutu yahi suuɗoyɓe nokkugo par ce que ɓeygu makko no anduno honto suuɗe ɓe ɗon o yahi o suttini ɓe kadi o naɓi o suuɗoyɓe nokkugo kadi fi tunta ɓeeɗa yiwɓe ɓeya wi ɓe luutu annaba malaika ɓen fewtuma wi he wota hulu menen ko adduno men ɗo ko seedintingol noddaru manu ɓe wi accuɓe ara menen ko men malaika ɓe wawata men memude ɓe ni si tawno hara men arno men halki ɓe men andinali ɓe wonde men ñiɓinali hujja e hoore maɓɓe hawnaki yawmal qiyama ɓe yedda ɓeyna kamɓe ɓe waɗano ko boni kamɓe ɓe jokkodirano gorko e gorko kono joni noon ɓay menen malaika tigi men ari ɓe ɗaɓɓiri men bonudugol e maɓɓe ɗum no holli wonde ɓe maraka ɓe yeddo e par ce que menen ko men malaika ɓinni awa joni noon si weeti bimbi mawɓe ɓeygure ma nden yalta ara jemma on feƴƴi hakkude kono weetali moɓa yimɓe ma ɓe e ɓeygure ma nden fopp yalton e nder saare ka wonɗon ɗo saare wonande halkede oyni condition on noon na yo yeƴƴito so yalti ta goto yeƴƴito so kala ko ya ƴettuɓe fopp wattira yeeso ɓe yaha iwtira ɓaawo maɓɓe jokkaɓe ɗon on tuma kanko annabi luuto wi ɗo e nawa gasi woni ha jemma on feƴƴi hakkude jemma on feƴƴi o mowi ɓeygure makko nden oyni feƴƴe mahen ɓe feƴƴi oyni ta goto e mo yeƴƴitude no ɓeya wiiri noon ɓe hucciti ɓe yahi ha ka ɓe yaltoyta ɗon saare nden tawi ɓe mutoyke ɓe feƴƴi fewdo ka lette ɗen fe hewtata ɗon o futoyi e on ɓeygu makko sonnajo makko no yiltitade o anno wi'ede wota goto yeƴƴitotode an hiɗa yiltitade ɓaawo o on wi min mi yejjiti e nebban komi wujoto e komi lotorta e piiji urnateriji anɗi mi wata yaade e ɓaawɗin ɗo mbiye mi yiltano ɗin ɗo ha ka suudu annabajo wi ɓeya wowol nogoy ka lutta ɗo ka lette donc haray ɗo joni abba mi acciteya o accimo feƴƴi o ƴetti ɓeygure makko luttuɓe ɓen ko tabiti kon e qissaji ɗin worɓe yimɓe sane goto jokkano ko jokkimo ko yogaɓe e musidal no ɗon ɗen wiyeteɓe bani faklu ko ɓen ɗon jokkimo gomɗinimo yaade makko ko ɓen ɗon pet daɗuno kañum e kanko annabajon alayhi salam e jiwɓe makko ɓen ɗiɗo ɓen ɗon ɓe yehi ɓe yalto e saare nden kaɓe yehi ɗon ha woni ɓe lanni yaltude e saare nden allah subahanahu wa taala on immini sayyidina jibril ari ƴetti gabatol makko ngol o iri ka leydi ha hewtoyi ka leydi ndin hatti toon o wayliti o towni ha ka hoore kammu o hippi wasa ƴetti peelwal woni soblwal a iri e loope a waylti a hippi ko noon allah on waɗiri ɓe fof no allah daalir noon wa jaalna aliyaha safilaha wa amtarna alayhim hijaratan min sijjili mandud allah subahana wa taala on waɗi hoore saare nden ley mayre wayliti saare nde wattiri ko wonno ley ko wonti hoore ko wonno hoore ko wonti ley wonno ko yahata duuɓi temeɗɗe hay hunde fuɗɗali ɗon ko ɗum waɗi si ha hande mo yeehi Grèce ka liyeji ka touriste visitata ton a yiyay ɗin piiji e ilhoye maɓɓe won ton ɗen ko seeka ko tawata hara ko ɗum wonno ko lanci ley ndin hakkude maɓɓe tawi hay goto wawata arde yitindina ɗum ɗon ko batte golle Jibril alayhi salam noon ha hande battiji no ton haray e tarika muɗum kadi no windi ko tawata hara no e musée ji maɓɓe waɗi duuɓi ɗum no waali wonande ɓe yiltitotoɓe so ɗin piiji haray no andi haray ko ɗum ɗo wonno ko feƴƴi e hoore yimɓe annabi luutu ɓen on tuma allah dandi mo kanko annabajo on
mo e bone maɓɓe dandimo bone maɓɓe kanko e ɓiɓɓe makko ɓen e ɓeygore makko yogaɓe gomɗinnoɓe jokkimo ɓen ɓeeɗa kañum lutti halkede ka lette ton Allah sammini e maɓɓe kadi e lette tawata hara ko kaaƴe yiite wono Allah daali noon e qissa goo e suratu Zariyat falam qala fama khatubukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alayhim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil alamin wa tarakna fiha ayatan lil ladhina yakhafuna al adhab al alim ndoko suratu Zariyat Allah daali nde ɓe hoɓɓe ɓen arno wi ko noon fiyake moɗon ɓe wi amenen ko men nelaɓe faade yimɓe bomɓe ɓen fiyo men wurto e maɓɓe kaaje yiite hako mandinaɗe kadi karma koɓe gono wi wonde e hayre kala no waɗanano ko hombo nde tappata e maɓɓe wono qissa on ardi ka ashabul fiili ɗaɗe arnoɓe liɓugol suudu kaaba ɗum abrata e kono muɗum ngu ɓeɗo kadi tawi ko sugu on qissa wonde hari hiɗe mandina e maɓɓe ndeɗo hayre ko kaari halkoyta ndeɗo ko kaari halkoyta so Jibril wayliti ley ndin e hoore maɓɓe hippi tawi ko hay fureji ɗin hay ƴiyeɗen yiyetaki donc haray ɗum ɗo noon suguɗe lette ɗo nawonde no woɗɗiti kala toñoɓe so yi so guɗɗi halakuyiji no arde hoore yimɓe ɓe gono tawde yimɓe ɓe renaki e boneji ɗin haray no waɗɗi en andintingol haray ko Allah subhanahu wa ta'ala wi fa dhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin haray ko watta si ɗen waɗa ɗiɗi ɗo haray ko ɓuruɗe mahade ɗi qissaji ɗo haray ko e defte qissaji annabaɓen ka ari wono qisasul anbiya e ibn kathir ma ɗum al bidayatu wan nihaya ma ɗum wono deftere cheikh wiyetede siyaro alamin nubala lil imam Dhahabi ko karama ko joteɗo imam Dhahabi woni ko windi nde e karama kojo meɗen imam Tabari ka tarikhul umami wal muluk haray koye ɗeɗo defte woni ko mahiɗen mono faala ɗaɓɓutude marji u fi ka ƴettuɗen ɗo yewtereji ɗin haray ko ɗo woni ko yahata en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydo en faminde yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en qissa ɗi annabaji ɗo hara ko ibratan li ulil absar nde tawde ko ɗum woni fandunde qissagol qissaji annabaɓen ko yo ɗi wonan en waaju wonande ɓen waajirtoɓe joni noon ko wonɗum soñeten e ɗum ɗo ko wonde kala yottinɗo e inde annabaɓe nde tawde nelaɗo sallah sallam aki al ulama warathatul anbiya karama ko ɓen ko ronuɓe annabaɓen nde tawde kala yottinɗo inde annabaɓen ayaji alquran e hadisaji nelaɗo sallah sallam haray no waɗɗi yimɓe ɓen ɗoftagol ko yewti kon donc haray fanna man ni o lundaki Allah o lundaki e nelaɗo o lundaki aqida islam selluɗo on haray no waɗɗi yimɓe ɓen ɗoftagol mo jokkugol waɗa ko wi kon haray en torki Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsuko e wawgol ñentinde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hara kono ɓe rewirno noon Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on newnan en wawgo rewirde Allah hara kono o yiɗiri o yarli o jaɓana en kadi ko rewɗen ma kon o danda en faggitade bakkatu bonnanayi ɗi dewe meɗen allahumma amin haray hiɗen haɗa ɗo inchallah ko wonnen aranoyde ɗo ɗen ko woni arde kon ko qissa ashab madian qissa yimɓe annabi Suaybu ɓen e tenen yontere hande inchallah haray miɗo andintina hande ko wonɗen ɗo ko tenen ñande 15 e mois de juillet 2019 eɗen tora Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsuku en e timmode moƴƴere yo Allah arsuku en wawgol timminde qissa ɓe annabaɓe allahumma amin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh